Dobar dan, mi smo fizioterapeuti kardiološke rehabilitacije, talasoterapije, opatija. Vježbe koje ćemo prikazati prilagođene su prvoj razini kardiološke rehabilitacije. Prije početka i po završetku vježbi potrebno je izmjeriti otkucaje srca u minuti kako bismo lakše pratili ciljni raspon srčane frekvencije. Slijedi primjer treninga laganog intenziteta. Za početak hodamo na mjestu. Bitno je da vježbe prilagodite svom tempu te slijedite upute za pravilno disanje. Duboki udah na nos, dugi izdah na usta, sa izgovaranjem slova S ili Š. Dok vježbamo stojeći, važan je ispravan stav tijela, glavu guramo prema gore, ramena smo lagano zabacili prema naprijed i dišemo. Još malo hodamo. Dišite, bitno je pravilno disanje. Udah na nos, izdah na usta i lagano odmorimo. Sad hodamo po prstima. Dignemo se na prste, visoko gore. Dišemo, udah na nos, izdah na usta. Izgovaramo slovo S ili Š. Hodamo na prstima. Još malo se zadržimo. Vježbe prilagodite svom tempu i odmorimo. Zatim hodamo na petama. Ako je nekome ova vježba teška, nastavi hodati. Dišemo. Udah na nos, izdah na usta, izgovaramo slovo S ili Š. Odmorimo. Pa spojimo ove dvije vježbe. Dignemo se na prste. Dignemo se na pete. Dignemo se na prste i pete. Prsti, peta. Prsti, peta. Prsti, peta. Ne zaboravite na disanje. Ravna je postura tijela. Pogled je usmjeren prema naprijed. Prsti, peta. Zatim nastavimo hodat. Lagano odmorimo. Stanemo u raskoračni stav i podižemo desnu nogu, podignemo prema gore. Uz izdah podignemo nogu u kuku. Uz udah spuštamo nogu. Uz uzdah spuštamo. 8, 9, 10. Odmorimo. Stanemo u raskoračni stav i pomičemo nogu do noge. Druga, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dišite. 1, 2. I još jedan put ponovimo. 1, 2. Ostanemo u raskoračnom stavu, ruke slonimo na leđa i lovimo petu. Desni dlan lovi desnu petu. Udah i podižemo petu, izdah. Desni dlan, desna peta, lijevi dlan, lijeva peta. Pogled je usmjeren ravno prema naprijed. Ravna je postura tijela i dišemo.
7, 8, 9, 10. Odmorimo i nastavimo hodati na mjestu. Pa malo hodanje ubrzamo. Uključimo malo i ruke. Dišemo. Udah na nos, izdah na usta i usporimo. S noge na nogu. I opet malo ubrzamo. I usporimo. I sjednemo na stolicu. Sjednemo na rub stolice. Opustimo ruke. Leđa su ravna, stopala su na punoj podlozi. I podižemo ramena. Gore, dolje. Uz izdah idemo gore. I spuštamo ramena. Bitno da su leđa ravno. Podižemo ramena uz izdah. Osam, 9, 10. Opustite ramena, zatim ponovno udahnemo i kružimo ramena. Na izdah ramenima kružimo u jednom smjeru. Osam, 9, 10. Te kružimo u drugom smjeru. Bitno je da su leđa ravno, pogled je usmjeren prema naprijed i dišemo. 7, 8, 9, 10. Opustimo ruke, poravnamo leđa, okrenemo dlanove prema gore i uz izdah dižemo ruke gore, okrenemo dlanove prema dolje. Osobe koje su nedavno operirale prsni koš, ruke podižu u visini ramena i spuštaju. Leđa ravno, udah na nos, izdah na usta, izgovaramo slovo S ili Š. Prema gore, dlanove okrećemo prema gore, kad idemo dole, dlanove okrećemo prema dolje. 7, 8, 9 i još jedan put 10. Opustimo ruke, stavimo ruke na bokove i uz izdah ustanemo sa stolice. Duboko udahnemo i uz izdah ustajemo sa stolice te se ponovno vratimo. Udah, leđa su ravna, ne sagibamo se prema naprijed. Izdah je nadisanje sa stolice. Duboko udahnemo i izdahnemo. Leđa ostaju ravno. Osam, 9, 10. Ostanemo sjedni. Dlanove položimo na prsa.
I uz izdah naizmjenično ispružamo ruke ispred sebe bez rotacije trupa. Duboko udahnemo i izdahnemo. Možemo malo i ubrzati tempo jer samim time ubrzamo i disanje. Dlanove zategnemo prema gore, leđa su ravno i dišemo. Udah na nos, izdah na usta, izgovaramo slovo S ili Š. Osam, 9, 10. Opustite ruke uz tijelo. Odmorite malo. Zatim ispružimo ruke ispred tijela. I idemo gore, dolje. Pomičemo ruke gore, dolje. Gore, dolje. Prilikom ove vježbe pazite da ramena budu opuštena, dlanovi su okrenuti prema dolje i dišemo. Leđa su ravno. Dišite, udah na nos, izdah na usta. 7, 8, 9, 10. Opustite ruke uz tijelo. I ponovno stavimo ruke ispred sebe, dlanovi su prema gore i zatim okrećemo dlanove gore, dolje. Otvori, zatvori. Otvori, zatvori. Otvori, zatvori. Dišite, leđa ostaju ravna, stopala su na punoj podlozi. Otvori, zatvori. Otvori, zatvori. Još malo zadrži. 7, 8, 9, 10. Opusti ruke uz tijelo. Leđa ostaju ravna. Desnu ruku spojimo sa ljevim koljenom. Duboko udahnemo i prilikom izdaha spajamo desnu ruku sa desnim koljenom. Leđa ostaju ravna. Podižemo nogu. Dišemo. 8, 9, 10. Pa ćemo zamijeniti. Lijeva ruka, desno koljeno. Udah. Leđa ostaju ravna. Devet, 10. Opustite ruke. Zaplivamo. Udah. Izdah. Zaplivamo prema naprijed. Ne sagibamo se previše. Dišemo. Sedam, 8, 9, 10. Opustimo ruke uz tijelo. Dlanove položimo na prsa. Duboko udahnemo i naizmjenično mijenjamo ruku u stranu. Udah, pa druga.
Leđa ostaju ravna. Ruke raširimo u jednu stranu i drugu. 7, 8, 9, 10. Opustimo ruke, poravnamo leđa i zatim raširimo ruke, okrenemo dlanove i spojimo dlanove ispred sebe. Okrenemo dlanove i raširimo. Leđa ostaju ravno, ruke su ravne i spružene ispred tijela. Sedam, 8, 9, 10. Opustimo ruke. Nastavljamo sa kruženjem ramenima. Leđa ostaju ravna. Pa raširimo ruke i nastavimo kružiti. Kružimo u jednu stranu. Leđa ostaju ravna. Dišemo. Udah na nos, izdah na usta. 4, 5, 6, pa okrenemo stranu. Četiri, 5, 6. Opustimo ruke. Podignemo ruke gore i uz izdah spuštamo se prema dolje. Udah i spustimo se dolje, izdah. Spuštamo se u pretklon i dišemo. Sedam, 8, 9, 10. Opustimo ruke. Podignemo desnu ruku visoko gore i spojimo je sa lijevim stopalom. Duboko udahnemo i spajamo na izdah. Desna ruka, lijevo stopalo, udah, izdah. Osam, 9, 10. Pa ćemo ovu vježbu ponoviti sa drugom rukom. Podignemo lijevu ruku i spojimo sa desnim stopalom. Udah i spajamo izdah. Sedam, 8, 9, 10. Poravnamo se, poravnamo leđa, opustimo ruke, podignemo koljena i dlanovima pljesnemo ispod desnog koljena. Udahnemo i
pa drugi. Naizmjenično radimo lijevo, desno, lijevo, desno. Ne saginjemo se prema naprijed. Dišemo, udah na nos, izdah na usta. Izgovaramo slovo S ili Š. Radite po svojim mogućnostima, dignete koljeno koliko vi možete. 7, 8, 9, 10. Odmorimo. Poravnamo se. Stopala su na punoj podlozi, leđa su ravno i dižemo se na prste. Dignemo se visoko na prste, leđa ostaju ravna i dišemo. Ruke su opuštene uz tijelo, pogled je usmjeren prema naprijed i dišemo. 7, 8, 9, 10. Odmorimo. Nastavimo hodat prema naprijed. 3 koraka naprijed, 3 koraka nazad. Ispravi kralježnicu, stisni trbušne mišiće, prati disanje i pokušaj se ne držati za stolicu. Pa idemo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Leđa su ravna. Ko može ne se držati za stolicu. 7, 8, 9 i 10. Leđa ostaju ravno, stopala su na punoj podlozi, koljena su pod 90, na udah podignemo nogu u kuku i otvorimo u desnu stranu. Najprije ćemo raditi jednu nogu, pa zatim drugu. Krećemo sa desnom. Udah, podignemo, otvorimo i zatvorimo. Leđa ostaju ravna, ne držimo se za stolicu. Otvaramo nogu u kuku. Dišemo. Prilikom otvaranja noge u kuku udahnemo. Vraćamo nogu. Izdah. Sedam, 8, 9, 10. Pa zamijenimo nogu. Idemo udah, podignemo nogu, otvorimo u kuku i vratimo. Udah. Leđa ostaju ravno, ruke su uz tijelo. Pokušavamo se ne držati za stolicu. Ukoliko je nekome teško, može se pridržati. 8, 9, 10. Odmorite. Opustite malo noge. Pa ćemo ispružiti desnu nogu. Leđa ostaju ravna, stopalo zategnemo prema sebi, ruke su opuštene i podižemo nogu prema gore. Udah i nogu podižemo uz izdah.
Ako je nekome teško, može se pridržati za stolicu. Ukoliko ne držimo se za stolicu. 4, 5, 6. Pa ćemo zamijeniti nogu. Ispružimo nogu, zategnemo stopalo prema sebi, udahnemo, podižemo nogu uz izdah. Leđa ostaju ravna. Četiri, 5, 6. Zatim ponovno ispružimo desnu nogu. Stopalo zategnemo prema sebi i noga ide u desnu stranu. Udah, podignemo nogu, stopalo zategnemo prema sebi i ispružimo u stranu. Leđa ostaju ravna. Stopalo zategnuto prema sebi. 7, 8, 9, 10. Zamijenit ćemo nogu. Podižemo lijevu nogu, zategnemo stopalo prema sebi i idemo u stranu. Noga je ravna, ispružena, ne savijamo je u koljenu. Stopalo zategnuto. 6, 7, 8, 9, 10. Noga ostaje ispružena. Podignemo desnu ruku i probamo spojiti sa lijevim stopalom. Udah. Desni dlan, lijevo stopalo. Podižemo nogu od podloge i probamo spojiti. 8, 9, 10. Pa zamijenimo ruku i drugu nogu. Podignemo lijevu ruku i spajamo sa desnim stopalom. Duboko udahnemo i uz izdah spajamo lijevi dlan i desno stopalo. Udah na nos, izdah na usta. 6, 7, 8, 9, 10. Odmorimo. Ispružimo desnu nogu, stopalo zategnemo prema sebi i kružimo u desnu stranu. Leđa su ravno, ruke su opuštene uz tijelo. Stopalo je zategnuto prema sebi i kružimo. 6, 7, 8, 9 i 10. I odmorimo. Pa ćemo ovu vježbu ponoviti sa lijevom nogom. Ispružimo nogu, koljeno je ravno, podignemo nogu, zategnemo stopalo prema sebi i kružimo u lijevo. Leđa ostaju ravno. Udahnemo na nos i izdahnemo na usta. 7, 8, 9, 10. Odmorimo. Ispružimo desnu nogu, stopalo zategnemo prema sebi
i idemo u stranu. Kružimo desnom nogom u desnu stranu. Leđa su ravno, ruke su opuštene uz tijelo. Duboko udahnemo na nos i izdahnemo na usta. 7, 8, 9 i 10. Pa ćemo vježbu ponoviti sa lijevom nogom. Ispružimo lijevu nogu, zategnemo stopalo prema sebi i kružimo u lijevu stranu. Koljeno ne savijamo, noga je ravna, ispružena. Leđa su ravna, ruke su opružene uz tijelo. 7, 8, 9, 10. Ustanemo se sa stolice. Ruke su uz tijelo. Idemo u mini čučanj, s time da ruke ispružimo ispred sebe. Duboko udahnemo, spustimo se u mini čučanj, izdahnemo. Osam, 9, 10. Sjednemo na stolicu, naslonimo se na naslon, opustimo ruke, ispružimo noge ispred sebe, zategnemo stopala prema sebi i zajedno podižemo stopala prema sebi, zategnemo i opustimo. Udah, izdah. Ruke su opuštene uz tijelo, naslonjeni smo na naslon. Dišemo. Osam, 9, 10. Opustimo noge dolje. Zatim podižemo noge prema gore. Udahnemo, uz izdah podižemo noge prema gore. Zategnemo stopala prema sebi. Ako možemo, zadržimo noge gore dok traje izdah. Osam, 9, 10. Malo odmorite, opustite ruke, opustite noge. Zatim ponovno podižemo noge prema gore, stopala zategnemo prema sebi, stisnemo trbuh i raširimo desnu nogu u desnu stranu. Stopalo je zategnuto prema sebi. Devet, 10. Odmorimo, pa ćemo ponoviti sa lijevom nogom. Ispružimo noge ispred sebe, zategnemo stopalo prema sebi i raširimo lijevu nogu u lijevu stranu. Stisnemo trbuh. Sedam, 8, 9, 10. Opustimo noge i sad ćemo vježbu ponoviti. S obje noge raširimo u stranu.
Podignemo noge gore, koljena su ispružena, stopala zategnemo prema sebi, raširimo i skupimo. Uz izdah raširimo noge, udah skupimo noge, stisnemo trbuh, pogled je usmjeren ravno ispred i dišemo. 7, 8, 9, 10. Opustimo noge i dignemo se sa stolice. Pa hodamo, uključimo i ruke. Pa hodamo malo brže. Malo brže, dišemo. Postura tijela je ravna, pogled je usmjeren prema napred, ramena su opuštena. I brže, brže, malo. Pa usporimo. Pa zatim još malo ubrzamo. Ne zaboravite disat. Udah na nos, izdah na usta. Drži još malo, drži, drži. I lagano odmori. Ovu vježbu ponovit ćemo još jedan put. Lagano hodaj. Pa ubrzaj. Dišemo. Još malo. Još malo i odmori. Opusti noge, ruke i krenemo 3 koraka naprijed. 1, 2, 3 i 3 koraka nazad. 1, 2, 3 i 1, 2, 3. Tri, 1, 2, 3. I ponovimo još 2 put. 1. I još jedan put. Dobro. Ostanemo u raskoraku. Podignemo ruke gore visoko, duboko udahnemo i spustimo se u pretklon uz izdah. Ponovno se podignemo. Ovu vježbu ponovimo 4 puta. Udah i izdah. Duboki udah i izdah. I ponovit ćemo još jedan put. Duboki udah i izdah. Opustite ruke. Duboko udahnite. I opustite se. Duboki udah i izdah. I još jedan duboki udah i izdah. Čestitamo, savladali ste prvu razinu vježbi kardiološke rehabilitacije. Ako vas prilikom izvođenja ovih vježbi svladava umor i vaša subjektivna percepcija napora je veća od 4 na Borgovoj skali, smanjite broj ponavljanja. Ukoliko ste uspješno odradili vježbe laganog intenziteta i vaša subjektivna procjena opterećenja je manja od 3 na Borgovoj skali, pokušajte odraditi naše vježbe umjerenog intenziteta.